og grapes guys. So, usa ni hugasan. Grapes. Kaunta. So, hugasan guys. Mga pag-grapes. Lata na na ng uban oh. Let's go. Buhat pa kayo kong grapes oh. Hinabang abot ang grasya. Oh, makahubog ba yan eh. Naghanon ni magkaanan ni, late mong ka ni, makahubog ni. Bisa ko kahurutan ni taon eh, pinaghan ani. Oh, daitan nyo guys oh. Apa kayo? Bye bye na guys, bye bye. Thank you for watching. Ang grapes.